Da, gospođo, jeste, stigle su plate, svi radni ljudi, bez obzira, svi dobijaju, jeste. 5 mjeseci, jest unaprijed sve, ali ne dajem ja plate, gospođo. Vi tamo gdje radite tu, gospođo, nemojte biti glupi, šta, medicinska sestra, onda fino odnijete kod doktora svog u UMC-u i tražite plate. Doviđenja, prijatelj. Halo. Da, stigle su plate, jeste, ali ne dajem ja čitam vijest. Dobro smo prošli. Šta ste vi po zanimanju? Onda idete u ŽTP pa tražite plate. Eto, šta je bilo? Šta je bilo? Vodio ga kod Šahbaza. Šta je bilo? Dobro smo prošli. Ostavi bolan telefon, dobro smo prošli, mogu naše vodicu žik. Pa šta je taj Šahbaz, ljudi? Šahbaz! Či ne znaš Šahbaz? On ti je komačija guza ti je on. Da. Nisu plate ovdje, gospođo, plate su tamo gdje vi radite. Jesu to fakat plate? Jesu, stigle su, evo, pročitaj, telek stigo, evo. Ne dajem ja plate, ja čitam vijest, gospođo, vijest čitam. Vijest čitam, šta je? Da te zamolim nešto. Šta je? Koja rana? Ja. Haj majke. Ja. Haj plate ovu moju, samo vidi šta je. Pa čovječe, ja čitam vijest, čitam. daj, majke, ti Ti, pogledaj. gdje si ti zaposlen? Tamo traži platu, budalo jedna glupa. Pa samo rekao da vidiš ba sekundu, Šta? Koju samo je to sekundu? poguraj malo. Ma ne mogu Ožad, ja, čekaj, čovječe, čekaj, ne mogu čekaj. ja, šta je? Ožad, kajem otvorno. Šta je? Da njem kajem otvorno. Reci. Bježi. Bježi. Pa bježi. 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 Bježi.